bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ya, Assam. Nomor kejingnya pendek. Kamu semulong berkum kinongrim. Kejingnya pendek. Kimbonra eka jinghun kumbadai ban le tentara dau. Dan nak kata dau ngawonra eka ni ka motion mutasmi. Darangnya persyang mengilang borok nami kumbi dekat ke bayi yang dakwai kasur bangin kerpat ya gini di surkar arteli ndrei kawai ke pediang na kam pediang kata ya dakwai pat ndrei ni kedoi kanong rim keban hapat pelong ya kiro ya se ban hapat pediang langi kedoi kanong rim ya kita di acceptability factor dia ke sukar lajong le ke sukar le hari-hari te nada kini ki acceptability factor ki dan jingmut kadi ban pediang ke hak pediang nak kata-kata mau ra ikini ke motion tarsi bat kita ki acceptability factor ngatwa untuk among others pai ikini motion ngatwa among others ngawon ra kini lightly nalor kini lightly kila mendom jiwa ipat among others tersokan sampai kita berpunta kita kini lightly bilang historical facts and records gaya historical facts and records dari berlek sampai apa warna kan ya kini kam ke bakhia kat ni. Tapi siang tu siang ini kita tu siang ini kami mana pun pediang kita. Kami kejing bambun deh nak terkenal. Banginya pendek tak? Dia mau pergi tu siang ini kami tak. Lelak long sana. Kedai bendon ke historical fact. Berhak pediang. Lelaki yang pediang yang kena urim. Yang kena approach. Dan bila pediang yang kena urim, hak kata kena urim. Datamne, dunane, dahunne. Hun kendiat ane subsidi kendiat ndrei pediang ya kan ngurem halal kan ngurem kan man dia pendik kan man dan terdapat masuk om ini ngurem gawai historical facts and records tidak sampai ke gitu historical facts and records kita di Jakarta nado engkong hidon seno mana bodoh kita di Jakarta hafid mana-mana kita kan. Kena kita tahu. Kinpet iki dulir. Kinpet iki kok istak. Kinpet nasional. Pet mana pasang kau lang tak. Mana pasang kita kan. Kum kita iki. Kita historical fact. Nalor bagi duria kita pasang nadu mendai. Kejakaan mo. Rep mo. Kidulir kita nak yang bantu dia kata, lah belum menunggu dulir tu, kita kata ni cakap belum lah belum dulir tu. Mereka historical fact tu, mana buat occupy kita cakap. Kumi kita, kahak kita tak approach, hakim nongrim, makin pejak ini. Nah kan dia kata apa lagi? Kini ke blok 2, ke blok 1. Haduk mentah village saya blok 1, haduk mentah village sini blok 2. Bila gini hidungi sudah, melapoi mentah saya asam, hidungi sudah. Pecu datang ke blok 2. Ini disenang, saya kena ke delimitation of constituency, arjat khalai. Kalau ngamtik syuk di nong hikmat aku tu pot di pajba di nak thai gibhoi khamtam nak thai gibhoi khamtam nak thai umrai khamtam kira ini tengah ngam latib hasu kini isinong di hapu na umrai mentah kini arja thalai di posya mati bat na posya mati la poilut sa asam are Kejakaan kebetulan di polis outpost yang Meghalaya
Mentah ada polis outpost juga asal. Kita sebut mencuak kita di Meghalaya polis mentah dan Assam polis. Tanya pendek kena apa mentah? Ni pendek kena. Lah semua pendek. Lah pendiam kau punya kata. That's why I say let's check historical fact. Dapat kata dia kepadang siam. Nuar mencuak kita nak umurai yang not. Entah bakal. Assam musim kalah sangat kuat. Magidan si umrai, kita buat sini. Itu kisah maka dah hibat kiwe. Dalam poin sih, kita elok kita buat. Kamu hati, mendapat wasam unik turun kita kabar. But kini kita ki fresh incursion. Hapdan juga dia keren, hapdan juga Meghalaya Assam, hapdan. Kadang kita keren kita lihat, wah Assam sudah influence dia. Ya kita cuma influence lah benar. Begitu ni kan kendau su, bangi kirawan mesti baik keleng ni irut itu kita. Kendau su, dan tu jengking lu bersama kontraktor lu pering sana tu jengking untuk kendau su. Berpeteng, mohon, jika ni kan umrai pada kerjaan dia. Nampak itu ketahuan. Ya kita kan kita hak mentah buat janji. Kita harus Assam pula kamu Assam kita. Kebahagiaan umrai. Kata ni kebahagiaan umrai. Kahir ni kepada si umah hati ada mulai kerja. Kami kebahagiaan umrai ni. Hendak so. Bat hadrang ketul apa. Berlechan janji. Hantaru Assam lawan udang wantu susu. Ngai ibu lawan tu susu. Ngai susu tahu nak ketu ba sa musuh ngai udang wantu sundan siap jaga orang dia betul. Minyak pendek kena. Therefore, nak berpak kemudian bala dalam kampanye lek dah kayin lek pek dah komiti juga ni kani komiti juga ni apa kalau pek sini juga kani rumah sini juga let pek sini tu sinong bahak masa semua hati kalau kumno nduk ini gini sia hantar yang saya let syupat membaca Meghalaya serta Meghalaya banyak keren begini kita ingin kamu kita nak mai juga sah sinong kita 4 juta ru mentah kalah kunruk sah uang piuran seno kalau ini minta sabuda umru kibam ju kam gak sah mentah perlu naya kan coba pelah tu kita akan kompembek yang kesokan kalian iman dihok hibatin dia mau kerjaan kim pediang nama kawan rak pan dia kejing sosi ke pasal tekumi kita nasi betul ni bah lesi datang ibu lo ni ai jimut siapa suka ya kini ki approach ya kini ki nongrim don ki sudah mentah tiba-tiba kasih jungi sudah ngaduk mencuak haduk mentah kita di sudah mentah ke hak Assam jayu tu beliau syom beliau jungi kakendau jungi ngaduk mentah lara Aisyah Assam dia kita kendau ayu kan dia gitu kena pek maka ain kendau juga Assam pepe dan ain kendau juga Meghalaya tang kata syaru kelan sistem revenue system juga Assam pepe nak revenue system juga Meghalaya kindu yang kendau tu dapat gila judan ada di patung dan sudah kindu walau lagi syom tu pasti syom kindu apa nomor hak dulu submit hak kan submit whether you like it or not labaya ya ayo kuat kita tidak punya kecil-kecil nah tu di kepatan dan bendai langsung lah Arab ni mentah asal buat simnot mengimlak buat kendau pelan dia kata kat no ke jinglong ke salah ben gitu boleh but kenjat usai let's say hang yang tai
Kibam suku lese tilapan tak. Datang aku akan bersyai kalian. Masa Deputy Chairman sa masuk komen menyo bani simenta biang ini benta. Dari don kapur ke bah masuk duk jingkerman. Kedon kapur masuk duk bersim. Berkeren di kepang bagi benta. Namar bah berkeren nak kapur sekapur di kepang di isu. Kapau teng keren. Bagi state government di dalam kapsim piai. Kalau cukran ni kena nak kapur sekapur. Baka kena kiti ke pemerintah ini baka dengan kerjaan. Ya, jaga second phase. Sebab kontrol kena ke blok 2 ke jongi. Kini kena really di area of defenses. Nah kalian ke jongang aku ampun pau ni ba kedon kapur ke baka so khat sisa kan. Idon di jinjang di bubun di bajah ko konsumsi. Mereka kalian juga surkar kam jule. Kalau kalian yang kalian bonsian, mana kalian ke council group, bonsian ni ai bijin pula. Menyalek bani bisit, menyalek bani kendu di sosno. Kalian bonsian ni kalian dari kampung langsung. Masusi bani tu itu yang ni bahagi ni kisi pelajar. Hari ini kita benahi belajar. Kedon kejingjang, kedon wei beriu, kedon kejingduna, kebuat perkhat penyiap di arut beriu. Abang phone, UDC, jongkari pun. Bani itu ini kejingjang, nama apa? Kulit asam jumut manra ini kimat, kebelayang berkunjung ini beriu duna, jumut perkhat. Phone itu bomdai banailat manra asam. UDC wong. The Sabuda village is under the jurisdiction of the Sabuda outpost. So let them handle. Namjuk keren tim ke bakar mana-mana kecil enjongan. Batak kita kesini itu ipi ngelak penungkam di tim ke bakar. Pada din kecil keren nalik jalan dehi pan merek apa yang pun ribu jalan. But they kita gopor bagi iPhone dikiwai pat image district bagi lapan poin. Kejing syakem jelamur kinong Sabuda. Mudon mano bayarap. Ngatho ada kejing tho. Habakut, haban fine dan tu, berupli dah. Bagus hati ikut berkelai. Berketia sadu mendang rasa kat trial kadangnya. Kalau ke masuk but state government Gujongi, they have no responsibility. Nak kemenang, kino sungsung di paradok persenam. Sudah Deputy Chairman sir, kadon kejingjang kini lihat singgung, di mengelapkan Syakibor punya distrik. Harga bagi bor faras jongka asam. Kat padang senang gini ke beliau di luar berikut. Kini kijingjang kijang ke pos ke pos ke bakum orang nikmat jong ke tiga dong ke thai. Semoga kalau sisa tang ke bor ke jongi lada ke surga ke disik council ingin pendetian. Di soal ini kijing baik put baik samro di mana lada mendami tak kadang waktu lima. Nasi harga beda, but ke status kejadian baik yang putusan harga di second phase. Nama makam long ke bersai, kum local MDC, ngam jiyo kalau kejadian, diktan anda, bagi nong ni kejadian. Dan ni ngasuk kemen bamane CM ilapular harga jengkeli ke mengapuk apa? Insa ajentip yang aku local MDC. Nah, pada yang ini kata, bangangnya bukan ublong, bukan long kata. So, Deputy Chairman sir, nak kerjaan tu, yang kejing ang kejong senior member, hal beda historical facts. Nomor bang ada, in base nak historical facts, in a position issue. Idan gikot Islam, kabagi sinjuk rumah senong dongi kila submit, seperti sekolah. Ban pensisya kata.
Bang kermen halor kita ki na kalian juga district council ke jongi in simpia ia kini hak di kepor na kalian ke jonga anam keren bukti na mar-mar na itu i jongi itang gawai ke bangkwa ban ong di kepor balada ke district council na do CM madon buram ke executive committee ban mangi baro lai pungut itu khat badan buram jong ni ni sudan sisai ke tikit kli na wera kani ko por na yo wera kerpan CM badan buram jong IM jong ilaka ban penbet kam kulai lo lada dei ban hiar baro lai pungut lo ni dei ban ya lada ngimle gumta kapani iba mengikut si council ko man ka session nga kren ni gani bang kerpadi si council nam tuyo you can result a positive response hakaba na yo ka kularo panilis ta ka giat ka ba kular bandai bu hantay ko ako por mga yo ka juba ako ka house ba ini nak lihat sini duk mentang kami man berpau ba mengir in try duk mesin so duk bor nama apa in kan por man pejlan ni para dok personal kita kajing surit kajing ke por na tepat ladang ngimton hi kajing trilang minam position kerpat IM oj berbor jufun ni tu Maju respon ni ke phone call. Aku boleh ibu. Mana kapor ju respon. Genre haru pandai export dan bisa mana juga dalam dia nak council nak cut dengan kapor. Kum local embassy jong ketiga dong ketai. Bantu baik kum kalau ia ni kam. Kumbala orang dari senior member bandai dalam dia bandai juga division orang jongi. Di paradok di persenam di jongi badan hati ini itu bahaduk mana kesini itu tangguh itu bakasur jongki kalomba dalileru kimkwa ban syak penhap akhirnya gigi pembek buat syak kila syum dagarai di kila long dorbar mana ki dorbar senong kila don lu ga dorbar jong senjuk kirang ba senong dangshan hamalos nai dagawai kasur kila yen Bakila pentibro siya kung embassy badali niru kimkwa bahagi ni second phase kita kembali buat mesam kinhap siya sam namar bagi dia kitrai je besnong kitrai je karai batkum bangalak keren maka pos kapor masyano kinpoi bapli kinong susnong ke jongi lada kesorkar ke jongi kan penhap siya sam Masusi teng-teng namanya ke banglayarai dengan menteri komiti ru kamlong ke banglayarai ini nak kata ke jing ikut dak gawe kesut ndre inyo ipat dia batang sisi asli nak kalian di para member juga jong kenik house jong benar benar ikelak tim dak mo ipat senongin poi Senongin poi la dagalong hakini grupam. Nilai keren berbora bangidon hangi klet ye ke politik sedih. Kata kejinglong political party gedong itu. Dia kata kamlong ko mangikran. Desa sisin CM jongi lawan la keren berkepat pa. Cuma ketika por bangi kembali ke bandai seblok. Nama ba ketam ketawa. Menadu pengalong embassy nak kalian juga district committee empat dia pada sebelum yang terpat lagi kurang lagi jing sore di CM baik subah bandai ini dari ini bandai baru diperbaikkan pulai nama apa kilo susnong kejongi hidup kamu dia support kejongi but apa ini yang support di suku ya kejing kejongi patah kejongi dan saja seperti zaman saya ngam keren berketin yang kepor jadi kepang yang lakren nak kepos kepor. Jadi siapa
Nakalian ito nga penpau support aka kepala rak dari member badan buram senior member juga ni house kejong ditang lagi ni tim kita kalian ni kepo so deputy chairman sa nakerpat CM lang baju ti ba bat yaki executive committee para koi mungkin semua hapan silkia ini kita nak kita parado personam bat penginum dukno ikno bersiap kejong saya kunci ngailat kunci ban teng diat kalau kenika motion ke balawan ra dari member dan buram Master BM Lanong halor ki kam penbekput apering kejala Meghalaya kejala Assam namar nyitip ba ka sorkar jala ke jungi lembak ka sorkar ke Assam kidon hakalenti ban penbek ya ka second phase agabaide ba kini ki area of differences but lani ki disputed area nagalian kejongaru akwa ban simbenta halor kaneka motion ban kershan ya kaneka motion ke balawan ra dari member dan buram jungi hakaba yadei bat kini ki jaka namar ba hapo ka konstituensi nongpo ko jungi ru kadon kuwei ka area ka disputed area ka badan marhab bat ka uput usam bat ka jela Assam bat kata kade ka Des Dumaria abang ye keren sepang kade ka disputed area ka baide bat ka Des Dumaria kade ke area ladang ini keren ka kum bakalong kade ke area ka bahe adu kata-kata ngila banong bakaladon ka jinhe jong ka masteng bat ka Boy district ke jungi tingin ni ya keren buntin halor kita ki jinghe ngajaka mereka ke bang masmo ban kursan ya ke ba I member dan buram menir ada penting sengau halor ki jat bendriu lani ki briu jungi ki padang song dang sa hadu manta han ki tu ki jaka ki badam hakane ka Des Dumaria nagalian jongaru ngasngau ban kursan jur halor kane hakabang itip ba nagalian juga district council ru Idon ka benta kaban ya syong bat ka regional committee bat ni nagalian bejong akum u MBC bomi khmat na kate ka jaka ngalade ru ban ya kendu lan ya ban ya keren bat ki traisno ki badan ha itu jaka kata gare ke snong pani kenti bat kana tap akba ki babun ki yang ila batong ba 100% ide ki nong song snong ki bari hasi boy di jungi ki ba syong haki tu ki jaka akaban nakalian jong ka District Council ke Jongiru kin keren lani kin yarap ya kaban banyak keren halor kini dibenta ki pada ban persmo ini namar ba kumbangi hagane ka fast pace gaba kajing katkum kajing penbekput ki kumbagit kalong katkum kajing syong jong kijai kendri gaba ki syong dan namar kata ngiru hagane ka second phase katkum ka historical fact lani katkum kani ka kajingdan jong ki briu ki basyong hang ki jaka ni kwa ba kitu ki briu ki jongi ki ba dangdan hang ki jaka kinwan sapo ka jala Meghalaya ka jongi ba kajing kwa ka jong kiru ka di katahi te nagalian ka jonga ka ka bang akwa ban pentu ya ka isi ka jongi ba ya ki member ki badan ka benta ban keren bat ka regional committee bakin sobaha ban kan mau kerpang ya ka ni ka jaka ka badi ka Des Dumaria ka bahap marhab pun bagi konstituensi ke jongi ngangi scam ba kani ka motion kan longru ka jing ajing mot na ka banta ki isi ha ka ba kinla bantip hamba ya ka jinglong di jingman jong ki jaka ki badon marhab bat ka jela jong ka Assam ngangi ba hambun hi na preng jongi ki member ru kim da poi kan mau ba kan nongpo konstituensi kan don marhab bat ka Assam andrei ngasngo ban konstituensi ki pra member ba kanongpo konstituensi ru ki babun ki snong ki don marhab bat kane ka Des Dumaria ka ba ka sorkar manta kanya penbek tinga sngo ban pensngo ya ka isi bakan sobha ban pe kerpang ya kini ki jat belu lojong ki basyong ki basa agitu ki benta tinga sngo ban kersanjur ya kane ka motion ka balawan ra ada member ban ngange scam ba kane ka jinya ajimut apo jong ka yin menda kasni kan long kum ko we na ki benta ban ajing mot ya ka
border committee bat kunjuru yang member ke dalam apa jong ke regional committee ku boleh sebut. Taramdan ki members buka participate. Kemudian Mr. Deputy Chairman, kuala di Sibuji, Raila. Ya, apa? Ni pendap saya kena kemusyam ni saya. Toh, nak kalian ke? Oh, bisa. Mr. Deputy Chairman sir, kumanya Shimentanam mereka motion berada di member di Sri Biam Lanong nga kabay dayban kaneka mat kaba la bun snem la shumi let ki issue na kapor adu ba kajela juni la kot mentan adu bangyo jela sampau tulik snem kaneka mat border kemut kamput show den rai ngasno pentip ya kaneka yeng bodon buram ba hakane ka sarkar pemerintah hakaba telah persyang kumno ban penbaik yo sendan ya kaneka kajing kabala pensitom penwit penjenja yaki Pajba yang song hamtam ko than kaput. Oi ni sotu haka phase 1 ladon kitu ki hindritli ki sectors tiba ladap pan penbaik. Bat mentah akannya ka phase 2 ni sotu kidan ki sectors tiba dai naka block 1, block 2, des dumaria ka nongwa mau temur ka langpi ka bahap ko ka konstituensi ka jongla. Di kumubamba ba naduk ka regional committee ka ba la constitute da ka state government ni la yo long member hang tu ha notification hang thia po ha West Khasias district de kniat ka shukwa kan pentip ya ka ying ya ka jinga yenti jong kane ka regional committee hang thia po West Khasias district Malaysia bon ki pajba jong ka jela ki syo itang ki ko kebor bala constitute ya kita di regional committees. Henry nashkwa penpau sya kayeng ba kini di regional committees ki hamshong thai Henry nidang exercise dakaba kentup lam ya barok kita ki stakeholders kakum kejingkwa barok ki member barok ki paiba jong kajelangi di regional committee hamtia po West Khasias ngilak syong ya ka first sitting haka jinglong chairman di Minister jangka state government i MLA Bodan Buram jangka mau keruat i Bak Redington Tongkang. Di kapasultanat kalau bah hakatugas ni misautu bah hangti ketika langpi sektor. Kadai tang koi kahima kabayadan ya kaneka dispute hangti langpi sektor kadai kata ka hima nong mensau. Di nilai syong bat milakhat nakaliang jangka regional committee ya barok kiseng halang ki badan hangti apa West Khasias nadu ke KSU ke HYC ke WKSU bat kiwai kumta ter ngilakhat ya ki seng halang barok bat ngilakhat khamtam ya ka hima nadu usim ki secretary jong hima bat ki sodal syang barok bat ngilalong ya ketinggalan hangti apa nongstoy bat kaba sultanat kalong ba kipat ba barok kidon ya kawai kesur ba ni sotu ba kumno bangi ni don kami kita historical facts and rate ni sotu ba da kilek regional committees kin kham snap ni ya kesur jong pat ba de ka jingkeman kalong ba hangti ko kalang pi sector barok kipat ba ki kham shimchu ikaliang ban ong ba ki ko abam armloisa and rate kila shimba ya kata karai ba ki kwa bet bandan ka jela ka jongi but hangti alang pi sector parok sarasnam ki bahak ko mahima nong mensau kila yawan ka to meeting but ngila shimhi da kata ka rai but nakaliang ka regional committee ngila shimru ya ka rai ba ngilek spot inspection syaka tu kat ne ki locations ki bahak itu ki jaka kenang ba ngin song tu shwa bangin nyalek lang ba regional committee jong ka Assam
kemud ngikwa bangin long kiba lakre lupa nakaliang jong regional committee jong state jong ni so thu ba nakaliang jong Assam timpat constitute yang regional committee jong ki andai ngangai shen ba shen kin la ban constitute no kamploi nang bangin la ban penbek no yong new pursam namar ba ni thai kumba ong honorable member na Pak Mahathir Cisha lalong siya kata ka issue politics baik manusnam man ka election ka ne ka man border lalong baik ka issue politics ngaso ka bedai ha ka ong member na Pak Mahathir ba ka ade ka pot ban kunkut no nang ba ka ne ka mat border ka minum down show kata ka issue politics henry ki padma ki pala jenjar oros kata kin im na ka jingsuk ngaso ay nuksa kaniat ka ne ka phase 1 kabaya pendek put kabahap hanti ako ka gijang sektor kabadai konferensi jongi hi kadang ko kesurok hantu kabadai na po athiabari hadu sheikh 100 kilometer kadi kesurok PMGSY dia katu kesurok kemud mensyua syuabannya pendek yang purusam kemud kalakham da kasokar Assam badang dei ka disputed area ndai ngidak da kajingkeman hadu kata-kata bah ka south tarik jong news 6 na April ke DC jong Kamruk kala ai ka green signal ba lalong ban tray biang ya kan ka surok hadu ba mensya perbangidang jenjar hadu kata kan ka jing rumar ka Cambodia hadu tu kontraktor ba tray surrender no ya pakam ndai ka ba sutanat kalong ba nakaliang jong state government kila ari tender ya kan ya but ngatrai ladaki members badan kuram ki apa menyesenral lang yang harus bodong nyalam bakin jalek ba syat-syat asdam ban pentrai ya ka surok hantu dia kata kadi ke ba yoi kum kan nuksa ke example ba kumno kata kejing mentoy balada gila ban kumbek no uno pursam but nila thaj ya kita ki status quo baka dei sya ka por ba kane ke issue ni pun kut no kajala ayo santau tadi islam ban ngai ka kejing trailang jong barok ki members nyenla ban poi sya thong ha ka ba ki padba ki nong song ki bakwa bandan be ka jala jongi hakitan kaput kin ngat be ka jala be jongi tangkine Mr. Deputy Chairman sir boleh sebut Mr. Deputy Chairman sir Narma Sementah ya kena promotion kepada bat kayak KM jadi pendiri jongi juga kendau siap jongi kepulauan rak da member jong kena kayeng senior member ba yang nano Mr. Chairman sir nga represent mengomi khmat melim kemalang minta kemelin dan jingga kerja pun jadi syukur benong Mr. Deputy Chairman sir teng kumkinong ni khmat nila localized tani issue renya dei nemelin Gaya kebaca siki jaka kapur wakta yaki paradok perasnam ini tak lang ini kena melin ngangai tak lu ya barakai ya besyong apa uput usang jangkari kasi jatian ini teban syulam localized time lada kejela juni le support ke discouncil juni nimperlapan weng ya pun kecilnya nomor milong localized dengan terpat ikan dikaya apa kata ya paradok perasnam juni desha ridhoi desha jantia desha toine don lang kejing semua masap kejing keren jong senior member masap kejing keren jong nong mikmat nang tie na po moti masupu kejai beri juni ya kendo jini te mansyuong badai tangkan ke sokar Kepala Syaman Perbaiki Putusan Ngakwa Akan on record Mr. Chairman sir Ki Sarkar Baren Group Ilale Ki Sarkar perfect Nada pengiwa jelala jauh Kaki Sarkar Ki Bawan Kila Persyang Man Perbaiki Ya kene Bukane ke isu Kepengiwa kerana Mansyuang Badai Tangkan ke Sarkar Natrai Tausit Ini bu Ya ke parti syatin Ini bu Ya ke Jait Menriu Ya ke Jelah Maksud Kena kam daisyo bani perkhat ke parti jo akan mentoi nem nak kena isu ini perkhat to kejai bendreu kan mentoi nem nak kena isu kejai bendreu jo ni kan yo nem ke banweng ta kijinge de ban omba ditang kene ke sarkar kepala le so kijin bakala lada feedback ke official report na trai bar khat ke sarkar de sarkar jongno ru kila persyang banweng ni kijinge
Alikim la ban weng idau ki bobon namar ngim la ban shuong kapa uang upang osam musuade the Mr. Chairman sir ngayang ni ban ong ba Nada punya kecilnya, masuk benda apa kelak. Mantan pisnap kejengkeran jeng MDC na pomati, pisnap kejengkeran MDC senior member jeng kena ye, bab biam nano. Tangpun kecilnya. Mantan penong ke blok tu kam borda rekonstruksi jangan ngasap nak, ngan nak Mr. Chairman sir. Lada kata kenu ke benta jeng ke beri new trap kedem kita lu ini berafai. Kedeban persoalan ini berafai. Kedeban kita itu jadi semua ini berafai. Ndai benang dalam desa betul kecakap. Tengah kena pencual localized kan. Let's see kui konstitusi laweng jeng bubun konstitusi parlemen. Mentah pisnap kejeng keren UMBC na mau hati. But what keep officer he jong ka sarkar jong ye badang in charge of the district administrator. Kinang bakatul harus pasang. Ni tai le yu shu padang ni ta. Lada UMBC ni ka UMBC la ban shim the decision overrule ye kai bang ye keren ni ni. Dan cuma chota bang ni long nom ikman. Dan cuma chota bang ni long nom thawai ni. Dengan su kini nak kerjaan baru kait ki points pelawan ra member Badan Guram Pak BM nama. Karena kerjaan bahawa pada hibat kini ka kendo usah menjadi sekitar. Tapi jengkeren mau kungka kenapa? Mental apa yang usah asal? Atau ngecungun nomor ngambil nomi kemat nanti napa jirang? Apakah kita kendo usah kadang kita lebih parah? Ada ni day nak konstitusi ni day. But asyuklah man ai ni. Haka session balade. Mo I member Badan Guram nangthi na rambra jengam iong ba indon kecaka balale syapo asam padai batka lampi konstitusi. Mr. Chairman saya ada pi check record hangni. Bakrang member Badan Guram nangthi na po rambra jengam. UMLA jongi. UMLA jong rambra jengam. Ukur pa ya ka sarkar semua bahasa penpai yang kita kisau kasih belahap sepasam siapa megalia kerana dua meli rambra jenab kamu kerana dengan Mr. Chairman hano lawan kecil mentani kerana yang MDC na pemahti ba na po malas mai baru kau kisau kila ada berat bangi meli teriak beli sepasam atau insaf ini ya kerana dominan insaf kesurpai ba Sementara survei ba kalau saya kedar menteri peneliti kuasa atau kata ke regional committee dan sampai ke survei ba ane kita sampai yang kiu minister kuasa. Mr. Chairman sir, nak try bantu orang ba hakan ni ke sarkar laga puan kecingnya ijing siapa kipau dah kumai. Mentang nak kerana UMBC mentang ba ke kes lakar pat ya DC jom ka riboy. Menung transfer wong kanela de siapa sabuda outpost. Mana balai borio bisi banding kelihatan sabuda keladai siapa asam. Mana balai borio? Ina kelihatan tu bisi. Mana balai borio penambah kena keladai siapa asam. Bakar pada siam mentegak seriously kena kes. Bakar sarkar. If necessary, that officer should be called for explanation. Mana balai borio? You are an officer to execute the policies, laws, programs of the government. You are not the final authority. Lada kumta amdan jumut ni benar orang tuai benar kerana ni Mr. Deputy Chairman sir. Dan jumut lada one DC of a district can take a decision. What does the point mengenai tentang ini? Dan jumut Mr. Chairman sir. Dengan so kerpa siam pan angit sarkar. Regarding this particular case, that DC should be called for explanation. Who gave you the authority to say that Sabuda is under Assam Police Outpost? He should be called for explanation, Mr. Chairman. You must check. Maka one mere constable in Assam can prevent the land of their own land. Cakap jumpi, mengiki DC, district administrator, lihat itu seteh. Kaya ni dia punya ni. Hatong ila serendah yang kata kapor bupai ba uji ini matawan banyada kilo kasya ya kare tiga besar Mr. Chairman sir muda Deputy Chairman sir kene ka pamlalang but nasoba kung kaya yang pa yang persoalan ke jengker pa dengan DC mungkin tose ini election kung ka kanro
Mungkin aja sebenarnya kita kipai dah. Umdai tang ambisi jom pi badan bati. Ni barakat yang ambisi jom kanya kaya ni dalam bati. Ni dalam bati. Banai kata ka moral support. Banai kata ka banai mesti ni. Labiang mesti cerman sa. Kau ni bu ya ka jai pendiri hukumat. Na ya bu ya ka parti sedi. Ka parti ni tang ni election. Kadang tang uniform. What belong the uniform the means to an end. Ka yang the means to an end. Not an end in itself. Nah, so kia mesti cerman sa. Ka kata ki nombor yang jadi apa jai sedi. Yang bak ni susunai baik-baik sedi. Ada mungkin nikmat nilai politik. Dia dah ka parti. Pakalah mesti cerman sa. Ini bu yang kecai berdaya hukumat ke parti ini. Ada kumta, kemudian kenal, kita petang penawan, kinumah ini, diwei ini kinumah. Dengan semua mesti cerman saya, kalau hamlam emosional kalian, yang dari manse apa semua, yang nak mencusuranda, berpilih politik, bertangkani ke sokar kelale, wiki sokar kelale, dicing besar, berapa, yang nak menjadi kertas. Kila dam kita sokia, kila le. Hari bagi dam kita kemesin meskem, shiput ke jaka jungi, minum air cu asam, kila penbaik. Mentah kila IT lu cu asam, kiam lada penbaik, laweng jengek. Kum kata ke jengek, bersyakian mentah tu peli dunak mak, kami ke jengek kata. Walai politics, bak kejai penriu, walai politics, bak kena bersyap. Buka parti ni jom kisah dia. Ipatang kila wei kisakan mau yuki. Ini dalam ni, dia pun keren tentang konstitusi. Kamu lihat yang dalam border dispute. Baguslah, mereka kata ini apa kinong syati, kipai bahasa titi kai murda kisah ni. Secerman sa, nak ada yang kerpat kini berokoi, lada pai kecik bendera, pai kekilo kesal jungi, lada ka sekshidiu, kadang banyak dah kita ni serang dah no, dan cuma cuba nyolong ambisi. Biar saya nak berapa kemudian bersih. Dengan sultan ini mesti cerman sa, nak kerjaan, ya kan yang motion, kemudian yang yang kejai bendera jungi, kendau kumbalong, member badan burung, biam nono, ka sekshidiu. Ka penek ya ke jinglong terai long kedai jungi kendau kesyap. Lada koi syasam, ladu. Hot kidaikan kasi. Hari itu ke cakap dan cuk, katum katu ke revenue act junti. Ladu. Hatom ni sukumen, kata ke jingi laweng. Pemlai mesti cermat, dapat cermat. Yang kerpat ini nampak, dah hoi kecil berdaya, bukan cuma parti sini. Lagi, itu ni sekali pada, undai tambah any cost menjawab election. Dia kecil berdaya, dia kena bersiap menjawab election. Dia berpersubah your political bosses. No, baklah kata. Umat sosial political bosses yang kecil berdaya, kemen kecil berdaya. You want to please your political bosses? Benar hero mana? No. You nak ni. Nak ram mencur besar dari cerman saya. Kalau sultan ini, kerpa, dia kaya, berdaya kecil berdaya. Dia support. Time Jentia, dia support. Time West, dia support. Time Hoi, sunu, dia kecil berdaya penduduk kesyap. Ini yang Tang ni kata, publish pun mesti dapat cerman.